باور کنید وقتی که شما گل زدید یک گل زیبایی بود، شما در این بازی بهترین بازیگر شدید. می‌دونید که این گل شما تقدیر بازی رو به طرف ما کشید. Да, я очень счастлив, что помог своей команде, и хочу поздравить всех нашу страну, нашего президента. Он утром у нас была встреча, хочу посетить тоже ему. И это просто невероятно. Через не могу, вот, хай Господь дастгири кард ки хай победит кардем. Просто сейчас эмоция. Бисёр задан наметонам. خیلی دشوار بود، دو گل شما رو حساب نکردم. Уджада хай не игры будут, хай ичи гуфта, им правила футбола. Хай, несмотря на это, мы не сдались, до конца боролись. Хай. خب همه گمان داشتن که شما از گروه برام میاد قهرمان میشه، حقیقتا شما قهرمان هستید. این بازی چی بود که با 16 دقیقه دیگر شد؟ میدونم خیلی بازی خیلی قییم بود. باور کنید گنده قییم بود. یکم روز همجا اومدیم، یا فکر کتی اومدگی بودیم، ای گروه برآمدن بود. خب تشکر، تبریک میگم. شما امیدوارم که ما باز بالاتر بریم. سلام باشید. این کس قهرمان ما مربیه که همگان دوست داشتند و اینجا در قطر او را همچون یکی از مربیان بهترین میشناسند. ما هم بهترین میشناسیم، اما کسانی که گمان داشتند که مربی ما کارناشایم است خطا کردند. یک بار دیگر ببینید. مبارک شود. First of all, congratulations to Tajikistan. Salam alaikum. In Tajikistan! 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 And now, sorry, I lost my glasses by the second goal. شما گفت که چگونه شما توانستید که تغییر دید با این ایوازشوی ها که بچه ها باز بازیشون بهتر شدن. I told you this is the situation. You have a feeling, you have a coaches, we have on the bank. It was discussion between us coaches. But I think I must say to the character, to the more to the team. We score one goal. We score two goals. Every time we not get these goals in front of VAR. And we're still fighting. And I think the changes, I'm very proud on the players we make it, and on the end we win this game. I think we deserve this win. من گفتنی هستم که ما در کرسی احتیاطی با استاد مربیان اینچنین با من همین روز میخوام افیسیال گویم که خودی من ترجمان نیستم، من یاردمچی سرمربیم و با استاد مربیان ما خواست کمی صحبت کردیم و با همه این چیزها اومدیم که همین بازیگرا رو عوض کردن در کار و ما از همین قسم‌های میدان حمله‌هامون رو دوام دادن در کار. لازم است برای که حریف الکای یک نفر کم بود و ما باید این کارو. This is the fighting character for Tajikistan people. Never give up. I told the players, we fight for us. We fight for Tajikistan. Don't give up. Doesn't matter how many goals we score, how many times it will be not a goal. We must fight. We are Tajikistan. We are maybe has this heart and the right place, and we must fight for this, and we must believe. Yesterday I say in the press conference, I believe in these players, and today you see I was right because they are Tajik, and I believe on this Tajikistan. یک طرف دیگر این است که در خون ما تاجیکان همین است که ما همه وقت باید در حمله وقتمان رو گذرانیم. ما نمیتوانیم بازی مبارزوی بازی کنیم. ما با دیروز من در پرس کنفرانس نیز همین رو تاکید کرده بودم که در قلب ما فقط هجومکاری هست و شما امروز شاهد خودتون شاهد آن شدید که چقدر ما حمله کردیم پای هم نوابسته از آن گل ها و نوابسته از هیچی نقشه ما حمله بود و ما در حمله گذاردیم. Don't forget boys, this is very important. The players has a lot of discipline, and the coach must have the nervous, not to lose the nervous. You must be relaxed, still under this pressure. And this is the biggest quality, what I say to the players all the time. Wait, we will get our chances. Wait for the moment. و یک چیز دیگر رو باید حتما تاکید کرد که بازیگران ما دیسیپلین خوب دارند، برای که من با آنها گفته بودم پیش از بازی در اتاق عوض‌کنی که شما باید کمی آرام باشید و انتظار شانس خود شوید
ва албатта ин шонс ба шумо мебиёяд ва онҳо ҳаминро гӯш доданд. дар таърихи мураббигии шумо ҳамин гуна бозии душвор буд? In your background, did you have any time such a tough game like this? Tough games I have a lot. I am now 27 years professional coach, but never like this. The dynamic from the history, how important it is this win, nobody can explain to nobody, because this is Asia Cup, this is the best teams. Qatar is perfect organizer, and we are still here in Qatar. Rahmat Tajikistan. In ман 27 сол боз мураббӣ ҳастам ва ин аз ҳама бозии душвортарин ва дар таърих яъне ки мемонад аз ин рӯ ин аз ҳама бозии душвортарин буд, лекин мо то худи ҳозир дар қатарем ва меистем ва боз ҳам тайёрӣ мебинем. Thank you very much. And I will speak with Albert. Albert, they play again my glasses. Sorry, you must repair Qatar. Thank you. оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори